E kublay pi waro ki waya pat yo new channel negas ngi ki khubor wat me yong ka kujut Covid-19 hapo ka Jaintia Hills yong e da wan ra bian chapi da kapna news tesnya bha hamya malin you subscribe yo new channel we ngat how to bell wa mai tu dep tengat he wa thoki all khnang wa yo pten pi yo e ki khubor we le uman pi ki wanang kong yo e ki khubor manda upload he wan ipol the tons dangi chiki khubor ki bru ki yo ya ka kujut Covid-19 hapo ka ar pau so ganta hapo ka Jaintia Hills yong e da update ki de em ki chis pa ar pau lengut katwa ye ki wada chaj wan hapo ka ar pau so ganta de em ki phra pau lengut hakini ki sngi wada dep da bon de ki wa chaj ye ki wa yo thame nrei ne wan ka sngi da bon de ki wa yo thame ye ki wa chaj temut daman ko khubor wa snyao si mo daman ko le khubor wa si ye i tele de klam wan i nei liang ki wada klat wan da em biang uwi te jari district 1 na kite ki wa yo thame chispa ar pau lengut naka East Jaintia Hills dem prangut naka West Jaintia Hills dem chispa khatsangut na ki wada chaj phra pau lengut naka East Jaintia Hills dem ki khandengut naka West Jaintia Hills dem ki nya pau songut te yaki wada klat uwiwan dem naka West Jaintia Hills wati pertuit kam nirupa roy patwet wasan paus nem irta wasa wachong ha kachnong khimusniang te la de klam wani hapo ka Jaintia Hills waro kowi ki wayo waro hi na do asdang gani kujut hado negas ngi dem ki 100,000 sanspa nya pau khandengut ya ki wada light na gani kujut dem ki waro 1000 praspa le pau lengut ye ki wada klat wan na do asdang gani kujut hado negas ngi dem ki waro pra pau ar ngut ye ki wadang em hapo ka jing sumar ne ki wadang em ya gani kujut waro hi dem ki nruspa nrupau sungut te kini don hi ki ukhen wa thamme hapo ka Jaintia Hills wa kwa wan ra chapi te e kublay phi waro I khubor de po chwa kut snyao bhai subscribe your new channel khnang wa yo ten cho phi yo I ki khubor kublay chibon sngi wasuk wa comment phi waro